Veliko mi je zadovoljstvo da najavim jedan veliki događaj koji će se desiti ovde na Sava promenadi 18.6. u periodu između 10 i 18 časova u organizaciji Odbojkaškog saveza Srbije i Odbojkaškog saveza Beograda. Tu ćemo izvršiti promociju našeg voljenog sporta i projekta Moj prvi smeč, koji već godinama živi na teritoriji cele Srbije. Želimo podelimo sa vama naše sjajne rezultate i tu jednu novu metodologiju rada koju smo stvorili. Ono što bi naglasio da će biti postavljeno 6 terena na kojima će se takmičiti 450 dečaka iz 26 gradova Srbije koji će nam pokazati tu šta su do sad naučili i njihove odbojkaške veštine. U toku te neke svečane ceremonije obratit će se skupu tih dečaka predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, gospodin Zoran Gajić, sve zajedno sa prijateljima i vernim sponzorima našeg sporta.